Lehe Vina press statement chuanga in press conference te kan han ko le ni a kan journalist te kan han in ko de chu ka ti sa tin local thei lom tak zeta lom thu swing sa ani hey voin ninga thariat sang ni le som ni pali thotan ni tanga Champhai lama zirna in song te sarkar pisa te MZP headquarters Champhai ina mala a andan awangin harsatna kan tok ani a chumi chungchanga chuan statement sei tur te ti chho tur te kanan neya hetianga MZP headquarters Champhai ina ma an la a college pakhat hanti ila khilampanga government Champhai college atana ma an la na milong ha ro tia kanin ngen na po ngen yang omze nei tak lo wangin tun hun kan thleng ania apoi kan ti tak zetani government Champhai college hi sarkar en du sake mema rusa 1 rusa 2 le rusa 3 kan ti PM usha katuna kan ti ta ka hian thom that mek ani ba ka zirti tu dabil chungchanga po tuna hian manilo ka kan meeting a po post dilbel sak ani chuteng chun file po akal ani Mizoram Puma College zirti tu te kai rol zo ka rationalization kalpui ani tur thule fingkhur takin sarkarin ma alamek thu sirsiat ani nuwa po zirna le sarkar na ti khailak songa malak ani hi poikan ti le a zirti tu in dailo na awanga harsat na hi Mizoram sarkar hnoya college songin an to mek ani awangin zirti tu semrual hi boipui mek ani a college pakhat tana abi ka transfer lo ti hian kan zir chian na ati boi theya tin MZP headquarters Champhai hian an malak na hi lo chol sela kan du khop maya kini hian rationalization kan kalpui po hi arang theyang bera chak taka kalpui kan tum mek ani kan kalpui lai mek ani boka zeti to sem rual na hi kan ti do na zirna ina achat pui po kan be sia ti mi wang chuan mi lo ngai chang sam turin ka ngen le ani MZP headquarters Champhai changin nithum thlanga sangni somni pali le ani sompariat July sangni somni pali khan le khan don ani sta chuan keima le commissioner tenen kan officer tenen tianga soihong halin zirti to semrol hi kan momoni ti in tutluna kan siama Champhai trong chau lo hian mun sang po hian lekha kan dong nuala zirlai pol te ami malang te mi thanem ngai te NGO sang te pon don ani thina chumini wang chuan a khai rol zokin Mizoram pum pui ngai to in mai la ang ti in tutluna te po kan lo siam ani MZP headquarters Champhai hian sarkar masalama po an harsatna an lo thlen to ti soya rationalization ero hi chu kalpui pha ani ngai kan hrelo tuna hian kanan kalpui ta a ngai chan a thei tak lo hi enting nge niang o tin kan ngai to a hetiang hi nge niang ma kanan lak tak zo ka harsatna o ma hi thiam har te po chu kan ti ve thawa ke ni pon amaro chu in thiam ton na zai do taka in en chungin mai lang ti in kan hilai kan MLA te popular te engineer H&TE te po kanin be ati khan tu kan jing thleng pon kanin be a chutiang chuan ma kan la ho ani ni chena ka soi to ong khan itun in rin nikal ta ni thum thariat sang ni som ni pali khan hilai Champhai not pial tu engineer H&TE tenen through hovin higher technical education department kan ho tu te tikhan kanin kowa
ngai dan te kan soya sta chuan ngen le ni mai sila kan tia kan meeting zo kan han ngen le a khilaya an president po kan phone a pulal ten a phone phota king ka phone vele chuting chuan thilom dan te kan in srila kan lo ngai to nge an tia thil thazok te a thlen kan be sei nuwa tunang hi kan thleng le ta ani atin tukin zinga voin thoton ni ninga thariat sang hi som hi pali singdar som khan MZP General Headquarters lam OB te anong kala an advisory na rong toy oma steng chuan kan soi ho boka anin ban kan lo pharange a heti ngot chu ani love an ti an ni pon chu kan ngai chang hi voina po ma takin press conference po kan ko thelo ani anin ti tlang an tuma ke ni lama tang chuan tingena kan relevant ti ta ka wangin voina hian press conference po ko ani tani hoisen taka zirti to semrol rationalization kan ti tur hian kan ti tura hian film khur taka zirti tu tele zirlai omzat zirchian angaya NEP sang ni som ni injirna kalpui turam in phut dan thlenga ngai ventel ani hem halak na hi Mizorama zirna athatna tur ta na ti ani college in munin thau lu tuk te po he thil hian ati zia te po kan be sei ani government Champhai college tin mun hi kan ta lang lokanga tuna hian government Champhai college a hian arts science commerce le BCA te kan neya Mizoram a chuan an ni hi stream pali nei om chun ani tin tuna hian commerce le BCA hi self finance mode tin an kalpui ani hey ziti tu hi sanction somli le pali sanction post somli pali oma ziti tu anghet regular kan ti hi somni le pasari an oma contract pro assistant professor pasari an oma rusa tangin ziti tu pali part time assistant professor som le casual teacher som le pathum man voin somruk le pakhat tan oma Mizoram a hian state sarkar din college general stream kan ti ho art science commerce som hi som ni anom me ka chungzinga chuan zirti to sanction post atanga te zirti tunga hian government Champhai college hi an sangber tu sanction post omza kan ti hian regular sanction post omzat zirti tu tanga zirti tu omzat kan te hian hey regular te contractor rusa part time casual teacher ti te kanan bela hetianga college tanga hian hemi sanction post entinan somnga te lo nei ta sila an no kha ba ka rusa te engeniang part time casual teacher ti te hoina zirti to sanction omzat emi sanction post omzat an thak lo hi college panga nomani chuti lai chuan Champhai college a chuan sanction post ai tam da an ni in hial thei om deuh hlek chu nia BCA le commerce self finance mode in oma college in an chorolom ti ani amaro chu ti chung chuan self financing mode ta an zirti tu te han pai chung po hian sanction post hi kan la pel thowa chu kan din mun ani a percentage ang tak phei chuan sanction post atanga zirti tu omza te hi za som thum pariat point paliat paruk pali ani 138.64% ani government Champhai college hi rusa 1 2 le tuna rusa 3 pm usha noya hian college claim te poisa la dong vek zinga antela kumin kumtir po khan vaibel chenga an hunghe so kan hasan hoya podu sakan lo ni to thina rusa 1 vaibel chen hian donga rusa 2 vaibel chen hi tho kini kanan sarkara chuta chuan college heng ho te hi adil tu ten nia pani chau pek then ni wangin ngai tua ngai antia chumi a po chuan Champhai college hi adong le zinga antel ani chumi ni wang chuan Champhai college kan ngai tha lowa so kan hasa pun an ngai sak ning ka ria tuna po hen kini sarkar po hen kan ngai sak lo kan ngai sak khop maya kan sia ani
ngai sak lo anga thu thang om le Champhai College ZT2 in dai lo na hriat pui lo anga thu thang om hi apoi ka ti a tin MZP headquarters Champhai tena an phu ZT2 da bel an du na political science le economics chungchang hian en le tai la political science le economics sa ZT2 in dai lo na aron tar la ne hi om kan ti puya ZT2 te po pali nei tura pathum ten lo ne khatiang khan har sat na chu an tokin kan ringa zirlai ten hetianga thlawang ron hausak te po hi an ti tur om apo kan ngaya an som kan ti hleni kumsang ni pali som ni pali kumin chung hian mizoram pum puyangin ke ni chung kan ngai tu a ZT2 in dai lo na hi ti re dan kan zona ngai kan te casual teacher te kan dila tin a het potuna hian som thum lai la kan dila stiang chuan DPNR te thu to finance chi meka stiang chuan ma la kani tin casual teacher po ti le ngai kan tia amaro chu finance department lamin tuna om sa ho hi semrual photula rationalize photula chuan asanin ngai tu ni ro se an ti wangin rationalization po hi ti hian kan kalpui ani mani lok pokhan helaya ti kan chamber hian finance department le DPNAR officials tenen and tinge ZT2 in dailo na hi kan sutkian theyang kan har san nei te kan sutkian theyang ti in kan ngai tu howa tiang chuan adil dan turte tin DPNAR te finance te file la kal le do na sta chuan mi lo se thiam nga he kan har san na ni ti in kan in sil sepoka tiang chuan hala kani Champhai College Political Science Department hian sanction post pali oma pathum hi kan no khata zilai amzati zan hi somthum pasari an nia ZT2 pakhathian anon report dan chuan kar khata class somporu point pathum la zelang an ni point pathum ti hi chu semrol na ni wang ani a pakhatin somporu kalanga pakhat dang somporu pakhatin sompasari alanga chutiang te chuan asiam rem theyanga ZT2 pakhatin no pang samsari pakko en kolang ani Mizoram College hian political science ZT2 pathum emo ayatlem nei college paruk kan oma tin kar khata class an lak zat som paruk point pathum nei pahni anom line ai tam ZT2 te class la tam hi college pali line oma tin ZT2 le zirlai anin thlauna tila teacher people ratio 1:79 aya nei tam hi pahni anom pokani heta tangpo hian Champhai College hi an din mun hi he ta an hiam lu tuk big le har sabi lu tukanga talan thin le inchi thena om social media te kan lo hove a ngai sakan ni lo tia thu thang oma hi chu eta tang hi chuan kan thu thiam mai ome ngai dan po kan siam thein ka ring tin economics department a hian sanction post pathum oma pani kan no khata hi ba ka hen casual teacher pakhat an ne ZT2 pathum an oma zilai somre le pakwa an oma tin workload kan ti kar khata class an la za hi ma miang che sompru point pathum ani a ZT2 le zilai in thlauna hi 1:30 ani ZT2 pakhatin zilai somthum en kol angin angai theya Mizoram College Economics ZT2 pathum emo ai claim nei hi college pakwa namani Champhai College hi andang lambik lova tin kar khata class nei som paruk point pathum ang che nei emo ai tam nei hi college pasari lai anamani college pasarin an workload nei ang che nei zo ni chu college pasarin kar khata period som paruk point pathum an neya college pasari ZT2 10 ai tam nei hi college pali anom boka anmani le anmani ai tam nei kha college som le pakhat tanamani economics department a hian tin teacher people ratio anti 1:30 ai nei tam college ZT2 le zirlain thlauna tampo le ZT2 tan har satna te po om ve thina anni aya
zirlai na zirti tu te an tam hne na ang chi 1:30 ai nei tam hi college pasari anom pokani achunga zirti tu din mun kan han tala na tang hian government Champhai college zirti tu din mun kan hria thiam rualin college dang tenen zirti tu an mo belna asang he ti ariata hetiang din hona ding kan nia wang le zirlai pol emo college dang atanga zirti tu dilbel na kan don tho wangin rual khai zo ka zirti tu semrol hi a fel fai zo ka boina dang pum pel ani theipo kan be se ani tin MZP headquarters Champhai ten napier team chungchang an soite mania kan official ten en pon ka le akan hasa ninga zana zanin daru lechan ve meeting te kan nei pui hala an president ngei po kan director thowa meeting na arong kal ani chunga te po chuan kan lo soya napier team visit te po an nei thei lowa har satnan to chungchang te po an soya om kan ti khop maya college tan chuan nak accreditation nei hi thil in chuan na tham ania government Champhai college in nak accreditation an nei atop na hi kum sang hi som hi pakhat dai kha ni to a nak accreditation nei tur hian college in annual quality assurance report AQAR kan ti hi kumtin an thelu angai ba ka information for initial quality assessment IAQA thelu nga ya chumi chu pomani nu phechon SSR self study report an thelu ngai boka chung de chu tun thlengin ti alani lova government Champhai college in AQAR hi sang hi som hi pakhat atang khan alo thelu to lo IQA le SSR po siam thei ani talo ani tuna sarkar tharina angai sak talo emo kan sarkar ta ka wanga Champhai college na nak a hian har satna an nei ani chi alova ta hian thil hriat sual palte hriat kim lo palte om theya mi puiten kan hriat anga in ka hria karon tar lang ani nak accreditation nei tur hian college ten hemi annual quality assurance report AQAR hi anmani anin siam angaya directorate atangin mo secretariat atangin mo tinge ngei ru ti in na takin kanin nor ngai lem lowati theni chuan arem changwa tang ti in kanin yen thina ni tuna hian Mizorama college patni in pathum angani chu anlat ti lova chumi te kan nei thei phei chuan India rama number 1 ni in za accreditation kha kan nei thei mai dona chumi po chukini pon kan ha hlela nei thei sela kan du khop maya thelu tur pon kan lo fui zelang helama tang chuan ti thei kan nei tam lowa college zeti tu ten committee an dena chumi pang chuan an thelu ngai thina chumi ti tu chuan ke ni pon ma kan lo la kuyanga amaro chu sarkarina hemia hian har sana siangamo sarkarina malalo emo khachu ani chi lawani ti kha kan talang le du ani zirti tu semrol rationalization kalpui tur chuan zirlai omzat zirti tu man thei zat chuda chuan damlo te principal in charge akan lak te study leave la te maternity leave la te le adang te pai an ngaya tin section omzat te tuna hian NEP syllabus kan ti to noya hian major le multidisciplinary subject ten omta chutianga chuan paper lazat enzange zirlaya ti te zirti to posting history te thlengin lak khomania kim chang taka lak khomani don chuan thil hau tak tam taka oma ti sual kan lau bok ani pan mo taka ti chuan ti sual nei pal a hlawma wangin ngun taka zir sian na nei me kani a rationalization ti tur hian in ron na ni ngai te a omba ka ruang man na omte soi ho ngai thin kini sarkar hian zirlai te din hun ngai to in ma ala zel dona zirlai te ta na thaper turani kan rin tlat awangin rationalization ti turin ma kan la me kani fiam khur taka kal angai line tiam chin neya in norna awang hian ti mai emo en kan nei pal ahloma kan theyang to ka chakin kan kalme ka Mizoram zirna le zirlai te tan ra tha po chuange kan be se tlat ani zirna in le sarkar pisa
kai tur dang zonga mala ani hian atur tu ani hian atur tu ber chu zirlai tele sarkar be chana athok te ania atopa chuan mi puiten kan top pa thin sarkar lamatanga mala mek dan tele college tam te din hun siat ani nu le chumdanga anlati ngai lo rationalization kalpui tum ani mek laya hetiang borok tamai hi asialo katitak zeta MZP headquarters Champhai soi tu te hian an mala na hi ti top se ti in kangen le a min lo ngai chang sela zirti tu hi semrol kan tuma Champhai college mei nelovin Mizoram kil tina zirti tumamo zirlai tam takina har satna an to hi sukkian kan duwa chumi turatan chon sarkar ain bo sei mupa ma ala ani milong hak se kan du khop mai MZP headquarters Champhai government Champhai college mai ba ka Mizoram puma college ti tu tele zirlai tan ma kan lame kani ti hi milo riat saksela Champhai mi puita pon milo riat saksela tuna tuttu chuan kan ti theilowa min penghal ro an ti po hi keni chuan college pakhata han penghalila adang tungin lekha kan dunga enga tingen ron ti le nga annin do thei takamin nga lai hian lo do ve sam sela I ma kan la khuna chuan rol khai zokin zirti tu kan nei thei to ang huai sena nga ya ti sol pal a hlawma wangin ngun taka zirchina nga zirti tu te zong anop to dan chin te khuyangen tho to ti te tin zirlain zangen nei ti zong me chon le multi disciplinary ringot poi boi thak tam taka oma stiang chuan I chu a boi puya tin ruam man na khasiam le ngai boka chumi tur chuan mi lo la hak hret sela an duang hi chu kan pek thei ngei po kanin be sei ani